Damage di timba. Damage and let go. Tapos mo. Okay, jadi tupak-tupakin nyo. In the triple system, in the triple H. Tupak-tupak ka mo guys ha. Biarin kita magkareha. Bisa rin magtupak kikira nyo. Okay, jadi kaya bigla nito at rumah. Katluhan magminsan. Okay, jadi pasunod ta panghalihan yung tara. Pag-umus ini. Dagun tanisap sila mga lay.